Bolje se spava ovdje. Bolje se spava mnogo. Šarec. Najbolji smo mi radnici ovamo ako nas ne ćeraš da moramo da radimo. Ovdje nudimo mi našu hranu. To je naš čuveni krčamak. Ali je dobro. Na desnu stranu ti je Albanija i ovo je Crna Gora. Sve zateže. Really like hiking. We've been in the top here. Rijetko ima neko ođe u plavu ko hoće da radi to što ja volim da radim. Ti i vrhovi, to ti je to. Evo me u Plavu u Crnoj Gori na obali Plavskog jezera. Konačno ću ispuniti svoju dugogodišnju želju, a to je Prokletije. Dakle, danas i sutra smo na Prokletijama. Moj današnji domaćin je Emir. Rodio se i živeo je u Connecticutu u Sjedinjenim Američkim Državama do pre 4 godine, a danas radi kao planinarski vodič na Prokletijama i drži prvi hostel u Plavu. Otkud ti u Plavu? Ja sam inače rođen u Ameriku, završio sam fakultet tamo, školovan sam, imao sam dobar posao, ali ne znam, nešto me vuče vamo. Inače mi je familija ovdje u Plavu 600 godina. Tako da nešto me vuče ovdje, volim ovaj život i vratio sam se. Nisam znao da ću da ostanem ovdje, samo sam došao onako, batalio sam posao i rekao hajde vidim. I nije mi se vratio nikako. Završio je fakultet kao analitičar za statistiku i jednom u 4 godine dolazio je u Plav da poseti familiju. Imao je 23 godine kada se doselio u Crnu Goru, u rodno mesto njegovih predaka. Kakav nam je plan za danas? Danas idemo na jedan od najljepših stazeva u Prokletije. Penjimo 3 vrhove, Popadija, Talijanka i Vološnica. I imamo oko 10 km i 1000 metra uspona. Ovo je skoro palo, ovdje imamo još drveće zeleno, ali koren je ispao. Usput srećemo Španca i Holanđanina, strastvene avanturiste koji žive u Belgiji i koji su došli da istraže Prokletije. You've been on top? We've been in the top here, doing a small hike, just in front of the views of the big mountains. And what are you going to do today? We started a trip to the Dormitor Park. So first we went there a couple of days. Also very nice park there. We did the Bolotov Kuk, the mountain. Bolotov Kuk, okay. Yes, indeed. And then after 2 days, we drive back here to Prokletije to see the other park. And tomorrow, are you still on Prokletije mountain? Tomorrow we are going to do the... Skadarsko lake? Yes. So we stay 10 days in total in Montenegro. So we have to choose a bit of little bit of each part. Of course, we would like to stay longer here, but... And now this is hobby, hiking. It's part of, indeed. It's like a little break. He said, like, hey, I'm planning this trip. Would you like to join? And it's a good mix of active things first, and then we go to the coast where we try to relax a bit. Have a nice time in Montenegro. Thank you very much. Hej, izlazimo iz šume. Ovo što je dobro. Pogledajte, imamo livade i stene. Malo da sumijemo. Hladna. Evo nas ispod vrha Popadija, to nam je prvi cilj za danas. Trenutno smo na oko 1700 metara nadmorske visine, a vrh je na malo više od 2000 metara. Ovdje sada kad smo izašli iz šume, dosta onako bude hladnije nego u šumi, dune vetar. Prvo bude prijatno na suncu, a onda dune vetar pa malo bude hladno, onda prestane vetar i tako u krug.
Koji su neki popularni vrhovi koji se obilaze na Prokletijama? Ja bih rekao ovaj tur što radimo danas. Evo isto ima Očnjak, Jezerca, na plavsku stranu imaš isto tromeđa, ja bih rekao. Evo ga prvi. 1 od 3, jel? 1 od 3. Dobro je. Ovo je... Popadija. Jesi rekao ovo je Albanija, ovo je Crna Gora, jel? Da, tako na desnu stranu ti je Albanija, ovo ti je bukvalno granica i ovo je Crnogorija. Znači, ja sam sad u Albaniji. I ja sam u Crnogori. Jel nam treba pasoš, ne treba? Ne treba. To su komšije. Čas duva hladan, čas topao, vetar meša, sad je svakako dosta hladnije. Obući ću se, evo me tačno na graničnom kamenu, dakle granični kamen između Crne Gore i Albanije. Jesi govorio naš jezik pre ili... Nisam. Mislim, u kuću samo sam pričao, ja sam razumio dosta i nisam, slabo sam pričao, skroz. I sad ipak i slabo pričam, mislim, to se osjeća. Dok sam došao u Plavu, onda sam malo učio, znaš, jer mora se pričam ovaj jezik, malo bolje sata i opet treba malo više bolje. Znači, to je posljednje 4 godine učiš jezik, da kažeš. Da. Dobar si. Prethodni uspon je bio dosta naporan, posljednji deo. Sad se spuštamo se nekih 50 metara i onda se opet penjemo na najviši vrh od ova 3, to je Talijanka 2050. A iskreno da ti kažem, nije mi nikad pao na pamet da živim ovdje. Nikad. Došao bi, vidio bi, znaš, familiju i to sve, šetao bi, nego odjednom došao sam i ostao sam. Uvek mi je najlepše ići grebenom, dakle i sa jedne i sa druge strane imamo strmu liticu. Sad jedino što na svakom grebenu u većini slučajeva duva jak vetar. Ali lepo je, početak je juna, imamo savršeno vreme i apsolutno uživam. Mislim, ja volim svaki sport. Nije nebitno šta, jahanje konja, kanjoning, kajaking, penjanje, znači šta god ima da se radi u prirodi, ja sam tu. Sve zateže. Listovi, gluteus, kvadricepsi. Fino je. Samo razmišljamo kako ćemo ići na baklave kad se vratimo dole. Jeli, Emire? Ja sam stalno tražio avantura, ili u planinu, u šumu, na rijeci, stalno sam šetao. Kad sam stigao ovamo, znači ovdje sam i živim ovaj bogati život sad, jer na svaku stranu vidiš pogled, ima tu varijantu za planinarenje. 2 od 3. 2 od 3, bravo. Hello. Eto, zatičemo i ljude na vrhu, odmaraju, uživaju. Sad ovdje nema vetra, malo je stao. Ovdje upoznajemo par iz Francuske, koji u posljednje 2 godine u kontinuitetu pešače i planinare po svetu. What is the life in France? Quite good. Mountains as well, but not... I've never seen this in France, but apparently it exists as well. I didn't quite imagine I could see this kind of mountains here. We were in Patagonia before, and it looks a bit like this as well. Wow, in Patagonia? Yeah. You travel all over the world? We traveled a bit for 2 years with my boyfriend, and we were in South America last year. Yeah, we started in New Zealand, and we hiked the Te Araroa Trail. And after, we went to South America, and we hiked a section of the GPT, it's the Great Patagonian Trail. It goes from Santiago
the city in Chile, to Ushuaia. And so in total, it's 5,000 kilometers, but we did only 1,800. And then we wanted to come back to France slowly to get acquainted again with the culture and everything. So we decided to hike from Crete to France. So it's gonna be 5 months. I really like hiking. Wow. And you gonna camp tonight? Yes. Where? Just down the valley, I think. We're gonna go down and find some quiet place with less wind. Ovo više nije sada granična linija i sa jedne i sa druge strane mi je Crna Gora, a ovo je razlog zašto sam najviše došao ovde da šetam ovom stazom. To je upravo ovaj pogled ispred nas, pogled na karanfile. Koliko si puta bio do sada ovde u životu? Pa, preko 50 puta. Jel ti dosadilo da dolaziš? Nikako. Kad gledamo fotografije, to je taj najimpozantniji pogled. Jesi to tetovirao, jel? To, da. Tonight I got something special. Check this out. First we're starting off with the king-size bed. Kind of with a bend to it, you know, nice and comfortable. U oktober mjesecu sam spavao na sami vrh. Sam sam otišao gore, ne znam, ponekad mi samo tupi tako, idem gore i da, baš je bilo iskustvo. Enjoy the view. What more can you ask for? Iako je početak juna, ima dosta snega, a u ovim kuloarima se i u toku letnjeg perioda nikada ne otopi sneg. Koja ti je neka omiljena ruta koju voliš da pešačiš? Pa mora da bude vrhovi Balkani. U 3 države traje oko 7 do 10 dana. 7 do 10 dana pešačite sve vreme? Da. Na Prokletija? Da. Aha. Idemo oko Prokletija i može bude od 120 do 200 km. Odakle ti gosti najviše dolaze? Ja bih rekao iz Holandiju, Njemačku, ali ima i od čitavog svijeta. Sad imam gosti iz Novi Zelanda, Australija, znači dolazu, sad ipak imam nekoga dolazi iz Singapura, tako da svijet je mali, sad dolazu svi. Ja mislim da svaki gost, kad završavaju turu, oni ne mogu da shvatu gdje su bili, ni šta su radili i svaki planira da se vrati. Ne zna čovjek ni gde previše da gleda. Sve je moćno. Ovde se vidi Očnjak, vrh Očnjak, on je mnogo popularan kod nas, mnogi ga penju, mnoga planinarska društva i on je daleko teži za uspon, ovo je lakše, ali onako ovde je pogled, ono što najviše privlači ljude da idu ovom stazom. Išli smo lagano, dakle odmarali smo dosta, družili se sa ljudima koje smo sretali, ali zato smo već 7 sati na planini. Idemo još pre vrha Volušnica da se popnemo i na ovaj mali greben. Lep pogled i odatle. Ovo je neverovatno, brate. Ali stvarno ne zna čovjek više gde da gleda. Baš je neopisivo. Znači, severni i južni karanfil. I evo je Volušnica ispred nas. Je teška kamera? Šta kažeš, svaki dan? Ma svaki dan da penjem Titerski breg, ovo je limunada. Pa to. Evo nas još malo do vrha. Kaže Emir, u 6 smo dole. 3 od 3, Avra? 3 od 3. 3 od 3, evo nas Volušnica.
Bravo. Hvala ti, brate, što si me doveo ovde. Kakav je život u plavu u toku zime? Baš je sporo, bukvalno hibernaciju je, ali to mi se sviđa. To je vrlo bitno, da čovjek stane, da misli gdje je i da napravi planove za letna sezona i to sve tako. Eno dole i kuća. Ta brzina mene baš odgovara, a ipak lijepo je zima jer imamo snijega, imamo s čime da se bavimo, idemo, radimo turiranje, skijanje i isto kuliramo, znaš, baš je fino. To je to što se tiče uspona. Popeli smo 1150 metara visinsku i prešli smo do sada malo manje od 7 kilometara. Ukupno će biti oko 10 kilometara, ali nema više uspona sada. Poslednja 3 kilometra ide samo nizbrdo, a skoro da možemo da se kotrljamo. Sada kada se završi uspon i kada krenete dole, opada koncentracija i tu najčešće dolazi do povreda. Tako da kad krenete na ovakve ture, pazite gde gazite kad ste završili penjanje. Ovo da nema grčeva. Imam vremena, ovdje imam masu prirodu. Ja se osjećam kao da sam domu jer sam oko našim ljudima, znaš. A u Americi, mislim, to je trka. Čitav život trka. Ja kad sam završio fakultet, ja sam to vidio da ne isplati se. Dobro, imaš dobar posao, voziš dobro auto, imaš velika kuća, to mene nikako ne zanima. Jer ja hoću da živim moj život, imam vremena i za familiju, i za društvo, da šetam, znači. Rijetko ima neko ovdje u plavu ko hoće da radi to što ja volim da radim. Neko bi rekao da to je ludilo ovo, ono, ali ne znam. Ja to volim više nego sve, ponekad idem sam, odmoriti se duša, znači ti i vrhovi, to ti je to. Evo nas, stižemo, sad izašli smo iz šume pa se malo još vidi dana, sati je 15 do 9. Ono što je bitno to je da smo proveli 9,5 sati na planini. To je lepo. Potrepali smo ga, 9 sati. Sutra opet. Sad idemo na Hridsko jezero, s obzirom da smo se juče umorili od pešačenja, idemo džipom, imat ćemo samo 15 minuta peške. Oko 15 minuta ima hoda do samog jezera, vozilom ne može da se priđe. Idemo da nađemo sada jedno mesto uz obalu jezera i tu ćemo malo da predahnemo. Što je dobro. Jel uvek ima vode, da presuši? Uvijek, nikad se ne presuši. Ima masu izvora što stalno ga puni. I kad god ste u prirodi i pešačite, ne zaboravite da se hidrirate i na Hridskom jezeru sa nama je Fruškogorska voda Jazak. Jao, javi hladno. Bra. Mora čovjek da se smiri. To su me učili, da se smiriš, da ne kukaš, nego da se skoncentrišeš, da budeš miran, da dišeš duboko i onda ulaziš polako. Ali ne znam da li pomaže.
Sad je to. Napad je dosta. To je to što se tiče kupanja. Posle kupanja u hladnoj vodi, kad izađeš, uvek se čovek lepo osjeća i napolju nije hladno. I jako je dobro sad, a? Jako dobro, jako dobro. Baš prija. Ja se osjećam kao nov. Kao nov. U povratku sa jezera svraćamo kod Džavida, koji u ovom katunu u Babinom polju sa suprugom i trojicom malih sinova živi od maja do oktobra. Vidimo na neki način da se vraća stanovništvo i mlada i omladina u selu. Jel uvek ovako u ovo vreme puštaš krave? S obzirom jutros da smo imali neke goste, onda smo malo zakasnili sa puštanjem. A u koje vreme puštaš krave obično? Pa biva 7:30 do 8 ujutru. A to je ta što treba za par mjeseci da se teli, a činju računamo u kravu. Tako je, pa je li krava? Da, šta? I kako onda kad se oteli, koliko sisa tele? Pa 3 do 4 mjeseca. I onda nastavi da se muze. I onda nastavi da se muzi. Imamo struju, imamo vodu, put, sve što treba za jedan onako solidan život imamo. Ima ova ručna... To za brvnare neke, za kolibe, Jeste, jeste. Pošto inače imamo svoju šumu tu koja je prije par godina od velikog snijega pala, po koje je stablo i onda ovako bi, čini mi se, najbolje bilo da se iskoristi. Pas je ukrštena vrsta kangala i jedne vrste azijskog psa. Srednjeazijski ovčar. Ja. Delo je da jeste, da. Jel javlja kad je divljač, kad naiđe? Čujemo, osjećamo. Imamo ogromni problem što se tiče divljači, medvjeda, vukova. Jednu od mojih iz farmi krava su ozlijedili mnogo. Medvedi. To se desilo u 7 sati ujutru. A se bojiš za decu? Pa ponajviše za njih. Ponajviše za njih. I s obzirom da mali je išao do 12. 13. juna u školi, supruga je trebala da ostane ovdje sa 2 male djece, blizance, da nazoriše stoku. Morali smo da se obratimo direktoru i učiteljici da vidimo da malo ga izvadimo iz škole iz razloga toga što ona nije smjela da čuva na našem kompleksu stoku zbog medvjeda. O, čovječe. Par sati provedeno u ovom ambijentu. Bolje se spava ovdje? Bolje se spava mnogo. Za kraće vreme se naspavaš? Ja. Jutros me pitaju ovi turisti, kaže, ko je stavio pitu, jesi li ti? Imali smo inače iz Malte neke goste. Rekao, tradicija Montenegro je mi ljudi razgovaramo goste. Aha. Inače supruga mora da stavi ručak. To je tradicionalno. Sad ja ne mogu protiv tradicije. Nije ni u redu. Kakva je tradicija kad se krave puštaju? Pa dobro, aj opet može i da puštimo nekako da... Evo ih idu krave, a? Evo šarac. Čuvajte se, nemojte iza nogu. Primijetili smo da su mnogo sigurnije krave ako se nalazi tu i konj među njima. Tako nešto. I konj mnogo bolje osjeća divljač, pogotovo u mečku. Aha.
A lep je, baš je lep. Ja. Hašarec. Mislim da nije sve u parama. Puno stvari sa malo ekonomičnosti, sa malo volje. Čovjek može da živi jedan solidan i vrlo lijep život. Bez stresa. Jel se u toku leta spustiš kad do dole, do Plava? U Plavu, u selu gdje živimo, imamo i uzgajamo razno povrće, krompir, pasulj i onda sve to treba odraditi. Onda ima potrebe, moramo do grada i tako. Nije ovo neka udaljenost, 13 km do 14 do centra grada. A što dobro izgleda, čoveče, vidi ovo. Jel dolaze turisti? Dolaze. Ima. Kako te nađu? Pa imamo booking, Radovan. A, pa savremen si, bre. Ne pitaj mnogo. Sjećam se, jedan od prvih gostiju koji je bio inače u vikendici davnih godina bio je Saša Đorđević, inače član planinarskog društva Užice. Zapamtio sam mu ime Aleksandar Saša Đorđević po košarkašu. Jeste. Inače, strastveni planinar. Koliko ti je trebalo vremena da je napraviš? Onako nisam bio vremenski ograničen i tako. Radio se možda... Kad se radi, radiš. Bravo, bravo. I kod nas se mnoge stvari u Crnoj Gori rade onako spontano. Kad nešto radiš voljom, onda nije teško. Jesu i preci uzdizali? Jesu. Onda to nama dođe onako bez neke tegobe. Da mi ponude sada negdje u inostranstvu da budem situiran sa jednom platom do 5.000 eura. Dobro. Vjerujte da ne bih se složio. Nema ništa spontano. Ko kod nas. Kod nas se puno stvari dešava spontano. Najbolji smo mi radnici ovamo ako nas ne ćeraš da moramo da radimo, nego onako našom voljom. Kad ti se radi, onda radiš. Bravo. Onda onako da ležimo jednu 10 sati, a 2 da radimo. Taj put smo najbolji radnici. Je tako? Šta je, Zlatni? Treba ti zadi pobezu. Krave da pobezu, neće, Zlatni, neće. Koliko može ljudi da spava ukupno, gore i dole? Pa gore ima za 4 persone da može na gornjem spratu i ovdje gledamo da to ne pretrpavamo jer nije. Da. Pa, primjer, ovdje možda može 2 do 3. I onda odem do grada da se poslušam, a to je nepodnošljivo, ona klima, ona temperatura. Ovdje dođem sa svim drugačije, zdravo razmišljam kad mi je prijatno u glavi. Neki mi kažu u Plavu, kaže, ti si krivac donekle što su pojedini onako se motivisali da počnu sa izgradnjom u ovom dijelu kompleksu Babinog polja. Što sam ja ovo ranije bio načinio, znaš, imao sam, da rečemo, neku kao vizicu za nešto tako. Onda evo tu i brat se načerao, koji inače radi u Belgiji. Da i on napravi. Da i on napravi. Sad imaš iz onog ko voli malo luksuznije, iz onog ko... Bravo, i za elitu i za ove poput mene. To. Ali je fino i on ovdje ima lep pogled, vidi. Nama kad pogledaš, najveći je stres ako ode krava, primjera radi, pa nije došla. To je najveći stres. Šta onda radiš? Onda idemo svi da je tražimo. Svi, jel? I ja. Porodično. Onda, s obzirom da smo mnogo oprezni za djecu, oni ne pričinjavaju neki stres. Tu su. Nekako je ovdje više relaks.
Želim! Nedaleko od Džavida nalazi se i Katun Samelova koliba. Nekada Katun na koji se uzdizala stoka, a danas i seosko turističko domaćinstvo. Kako smo počeli da izdižemo, kako smo počeli da imamo i turista i više posla, tako smo i mi povećavali. Danas imamo 4 krave, 2 junadi, tela za te naše potrebe. Ima uglavnom, ako hvali, ima znači kod naših prijatelja, komšija, znači to je domaće, kajmak i sir. Imate i koke, video sam dole. Jest. Ja ne hvalim. Ne fali, jel? Struje nemamo, imamo solarne panele, sa time se premučamo. Pa nije dovoljno, sad svaka godina sve više i posla, ali nadamo se u budućnosti da će biti i struje, da će biti bolji putevi. Koliko smještaja imate? Pa ja kažem ima dovoljno, znači tu jedno 20 osoba, ako malo se potisnu, znači može više da stane. To su ovdje u kolibama? Jeste. Imamo dvokrevetne, imamo sa 4-5 kreveta, tako. Kakvi su utisci turista kad svrate kod vas? Oduševljeni su, znači oni s nama i rade tu, i muzu krave, i pomažu nam. Jednostavno uživaju. Ovo znači da rade seoske poslove s vama? Naravno, i da muzu krave, i ako nešto radimo tu, odmah uskaču da pomognu. Jel znaju? Pa ne znaju, ali se uče, trude se. Odakle su vam gosti najčešće? Odakle dolazi? Iz kojih zemalja? Pa gosti imamo sa svih strana svijeta, znači i domaćih i inostranih. Ovi inostrani dolazu na spavanje, na prenoćište i na hranu. To uvijek bude 1 noć, 2. To su staza vrhovi Balkana, prolaze baš ovuda i idu. I onda svraćaju kod vas? Jeste. Kako se sporazumevate sa strancima? Pa ja sam učila ruski, a i nisam neke škole završila da bi i taj naučila. I kad su počeli turisti, djeca su bila na fakultete, tako sam je bio manji. I bila sam prinuđena jednostavno da počnem privatne časove. I počnem tu u Plavu sa djecama koja idu u 1. i 2. razred. Odem ja da učim engleski, gledaju me na djeca, smiju se. Ja kao učiteljica u klupu. I boga mi sam dosta naučila, te osnovne stvari sam naučila. Jel imate tople vode? Imamo, i to nije na plin, nego je ovo isto državno. Slušam. Na drva imamo cijevi koji se nalaze tu, zagrijavaju se pomoću vatre, idu dalje, veliki boljer tu i onda šalje do tuševa. Znači toliko leta moraš da ložiš da bi greo vodu? Zato je ovdje 50 stepeni sad. I kuvate sve na drva ložite? I u isto vrijeme zagrijavamo vodu i koristimo da bi spremali hranu. Pa zato je onda to tako ukusno i dobro. To je naš čuveni kačamak u Samelovoj kolibi. Znači, koji su svi oduševljeni sa domaćim kajmakom. Kukuruzno brašno domaće, sir i kajmak. So, naravno, se stavlja. Napravili smo i pitu. Pita sa sirom, pošto nam nije još zelje stasalo. Znači, ovdje nudimo mi našu hranu. Znači, to je domaće. Sir, kajmak, jaja, naprimjer meso, krompir, pečenje, pite svakorazne. Znači, kačamak je kralj, znači, Samelove kolibe. Obično to. Sir mladi. Znači, jutro smo pomuzli kravu i usirili smo. Pola smo usirili, a pola smo stavili za kajmak, da napravimo skorup. Evo, izvadili smo i kajma sa kojim smočimo kačamak. Evo ga kiselo mlijeko, koji naravno ide uz pitu i uz kačamak. Znači, sprema se i čorba od boranije, napravit ćemo krompir, to još nije završeno, tek je u procesu. Tu smo stavili meso za naše goste. U kuhinji provedem najviše vremena, znači od 9 do 12, 11, zavisi. Znači tu najviše. Završimo oko 100 ujutro i naveče i moj radni dan cijel dan u kuhinji. Moram da napomenem i naše, znači to nisu, znači
turisti, mogu reći, to su naši plavljani, gusinjani i njih mogu reći da imamo jul, avgust, dosta njih na ručak. Znači, hoće da probaju ono tradicionalno na što su se oni nekad podnivili, znači na taj kačamak, na tu pitu, na kolobotnicu, sir, vrnika, mlijeko, to domaće. Ja kažem, to je kao kad ideš kod babe na selo. Jest. Tako i oni dolaze kod nas. Ja. Najdraže mi je to najprvo 2019. smo dobili priznanje za najbolje seosko domaćinstvo u Crnoj Gori. A bilo je tu još i niz tih priznanja, nagrada, znači za razvoj ruralnog turizma, za mentora. Uglavnom, svake godine dobijamo neku nagradu. Jer to sve majka pravi? Sve domaće, od naših životinja, iz naše bašte. I majčinih ruku deo? To je to. Zlatne ruke. Bome jes. Uživajte, prijatno. Hvala. Hvala. Evo ga, čamak. Ju, ali dobro. Majke, ne voli kad nešto ostane. Jel' tako? Bome. Izvolite Slobodane, snimi mi molim te Slobodane. Radovan. Da, dozvolu. Ogladneo sam čekajući. Uživali smo u domaćoj hrani koja se generacijama prenosi s kolena na koleno. Uživali smo u prirodi i šetali po planini. Ali što je najbitnije, uživali smo u društvu među dobrim ljudima, domaćinima, koji sve goste tretiraju kao rod rođeni. Sebi sam želju ispunio da posetim ovo mesto, a siguran sam da ću u narednom periodu ovde opet doći.